laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On jarama na ala toon ko jam tumi yettude Allah. Iɗon e jam ɓe nguren fof no e jam. Alhamdulillah onon le toon. Alhamdulillah minen kadi ɗo meje alhamdulillah haray ko sari mon ko tolin ka radio laawol kisal kadi. Aw min kam mi welti ko moƴƴano haray onon kadi on jarama yo Allah sow baraji. Amina ya rabbi ko minen ɓuri weltade ko artuɗon kon kadi inchallah haray min welti foten torkelle Allah lan ɗon weltane en fof meɗen. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu musidɓe en julɓe tedduɓe jooɗiɓe ka radio laawol kisal ɗo de haray no andirɗen noon e jumaje ɗen fof haray ɗen mari bayana ka radio meɗen laawol kisal ɗo de haray hannde noon ko usasiɓe men kadi tedduɓe en fof hiɗen andiɓe ɗo de ɗo jara ko andintina ɗen e maɓɓe en andintina e tun seeɗa inchallah haray en fof hiɗen andiɓe ko ustasi Alpha Amadou ɓuriya woni ko ɓe makete haray ɗen andi ko kamɓe woni ko firani en qur'ana on ka pular hiɓe waɗani en kadi qur'ana électrique hara ko bikku janngo won qur'ana hara o firante ka pular machallah en torki Allah yo allahu lanɗo on yoɓuɓe joddi aljanna sabuna golle ɗen wona golle hoyɗe kono en torki Allah yo Allah waɗan ɓe joddini jannatul firdausil a'la haray no andirɗen noon kadi haray kamɓe usasi Mouhammad Alpha Liyese hiɓe udditi duɗal Bruxelles fi sonnaɓe e du'iɓe fof de nawa haray musidɓe julɓe tedduɓe ɗo haray ko usage minni haray ko kamɓe woni waɗande hannde yewtere ɓe ɓurta en ɓanginande ɗon inchallahu hara ɓe jonna kadi numéro maɓɓe on hara kala faalaɗo humpitade e ɗen ɗon defte firayɗe ka haala meɗen pular e kala kadi piiji boyi ko ɓe woni waɗude toon golle ko ɓe woni waɗude ɓe woni yanganade fi dina ka inchallah e haray usage men jonniti o micro on bisimillahi ɓay haray ko onon ɓurata wawde faminde yimɓe ɓen fi ɗum ɗon ha yimɓe ɓen ɓeyda heɓde nafoore ɓay yimɓe ɓen heɓde nafoore moƴƴe kono ɓeyda kadi inchallah haray min jonniti o micro assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nusalli wa nusallimu ala ashrafil mursalin Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Musidɓe tedduɓe radio laawol kisal haray miɗo wi'an e o kikiɗe ɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nokku o ka wonɗon e sa'i o mo wonɗon e noone o no wonirɗon haray ɓenno ɓe waɗi ardinoɗi ko homboni min inde annen ko Alpha Ahmadou Ɓuriya Diallo miɗo hakkunde Hollande e Bruxelles tentinino nini Bruxelles e wonno ɓe hollitiri en noon haray meɗen udditiɗo duɗal ngal wiye Institut du Fouta pour les sciences et de la culture Mahadou Fouta lil ulumi wa thaqafa duɗal Fouta fi Gande e Pinal ko yettude Allah ko huccitande heyre noone e dental men ngal laana kan ka huccituno Allah waɗi ka ƴettali ndiyam hika fubbade ko wiyete jande nden hino jokki walillahi alhamdu joni jangoɓe temeɗɗe no woodi hakkunde worɓe hakkunde duhiɓe e sonnaɓe ɗe balɗe ɗo min gayni ko wiyete kon dartugol ngol compoji ɗin waɗi yettude Allah haray hino yarde yeeso ɗum haray komin e oustaz Mouhammad Alpha Liyese ko wona noon kadi oustaz Diawo jama men mbuyi kadi semen tawti kadi duɗal men ngal Belgique ɗo wondide e Amir on oustaz Suhnun haray ko yettude Allah haray ko semminande maɓɓe ɓe fof juulirde wiyete nden laake wonno kadi ɓe hollitir noon kadi haray Allah no hawrindini lan e sembinande jama on kadi ɓuyi firgol alquran el karim on e haala men pular Husayfi nokkoygo o janga min mi fira nokku o kadi nini meɗo mari ko wiyete kon karambol jannaygol ngol ma jangaygol ngol ɗum ko studio lecteur ɗum haray ko quran électronique ko deftere on tigi takkata ko wan noon kadi tariha nulaɗo on meɗen waɗimo kadi e pular e deftere lakhdariu nayi e piiji go kadi boyi harayno hawrodira e an jallaji dendiyankoji ko ɓenta kon réseaux sociaux e wono Facebook jaji ɓeɗo waɗa kadi ko yowite sifa ɗin e golleji go kadi e tummodira e men go haray ɗinɗon fof no weeɓa mo jokkodira e amen mo on tigi wawi hendagol ɗi ko wan noon kadi haray min jarna yimɓeɓe wonɓe e sembinde golleji komin jokki kon e wonɓe ɓen kadi gollude sifa mu'um e hoore ɓuttu e haray
ko wawi en wallitade ko mo kala wosi sottini yeruka wawiri ɗon en fof ina en wajibi en nandu golle kono non hiɗen hani nandugol annuye e hattodi fadunde mo kala men waɗa ko wawi kon fi en fof en yaadu en fof hiɗe wawi towidude en fof kadi hiɗe wawi yaadude kono no mo kala no wawi wonde e jurol mum e haray lawol kisal kadi meɗe weltanoɓe golle ɗen ɗo ɗe wallitike yen ɓeydu yiidude yen ɓeydu humpodirde ko piiji hanuɗi wallitede hiɗen hani heɓugol lawol kisal laabi 10 ma temedere hiɗen hani heɓugol duɗe temeɗɗe hiɗen hani heɓugol ceernoɓe temeɗɗe ella o fof konto wonta ko si goto wi'i ko kanko tu wonata hakkille men ɗen ko kanko tu wonta ɗengal men ngal ko kanko tu wonata gite men ɗen se yehi ka bibliothèque yi en tawa e defte buy se yehi ka wonɗen ɗo Bruxelles ɗo miɗo taƴƴini juulirɗe temeɗɗe no ɗo duɗe temeɗɗe no ɗo ceernoɓe temeɗɗe no ɗo hara hina hay fulɓe enen kadi société men sen avanci e ko hanɗen koye heɓu jannguɓe ɓuy mo kala men janngana hoore mum seeɗa haray ko ɗum mi on mi wasioto yimɓe ɓen ko hani kon ko mo kala men yo gollu fino yarda yeeso hara sakkaki ɗimo mum on ma etaki sakkagol hay sakkoto ɗon o gaynata o sabuna ko Allah woni wallude diina makko kan mbiɗo ɓuuri tañinade men mo kala men no mari geɓal no mari sunture no mari lowre ka o huccita haray mi ɓeydata inde en fof koye wakkilo janggen hina wajibi ya innu koye ngal ɗo duɗal jangata seeɗaɓe jangana ɓen ko ɓaawo yareten portoɓen ɗo ko wallitiɓe komo kala no jangani hoore mum seeɗa si en udditay ko jande nden ɓeydete wakkilde ko ɗum kadi mawɓe ɓen tutino a yiyata ɗo leydi yarde yeeso tawata ko seeɗaɓe jangani ɓe ko ɓe fof ɓe jangiday kono ley yimɓe mariri janguɓe o e wonɓe jangude ɓe yarata yeeso bayanaji ɗin hino moƴƴi ɗi sottina nayi e tosukoy kono ko jangal ngol hoore mum ngol sottinanta ɓuyi haray ko ɗum ɗon mi yiɗi anditingol adi e natande e yewtore men nde haray mi anda si tawi haray en fuɗɗoto yewtere men ne haari ɗum ɗo ko arduji tun haray jama on kadi fof haray mi wi jentiɓɓen fof haray ko saɗi maɓɓe ko tooli e ceernoɓe wonɓe nder ga haray windannen ko kafumen hajjay nam oustaz nam haray ɗen wawi kontinde inchallah ok hito an ko no nanade mi tañƴini moƴƴa no nanade ok jama on kadi haray ya photo miɗo durma seeɗa ko dabbunde mum nini kamen ga yaasa no ɓuuɓi haray bismillahi rahmani rahim en arta e baali men ɗin wono faransiɓe ɓe hande haray komi suɓani en janngugol on waɗugol bayana men on ɗo hande koko wiyete kon addaruratul hamsa woɓɓe inna sitta piiji la buddaji ɗin ka sari al islamu ɗin jowi ma ɗi jeego les 5 éléments dispensables dans la loi islamique allahu on no woodi ko addi séria on e nder on séria mo addi piiji jowi maaɗi jeego ko ɗin ɗo wiyete la buddaji ko ɗin ɗon l'islam on ari reenugol miɗo ɓuri tañƴinade si tawi hara e wawi yañude yewtere man nden haray hino wawi humpitude ɓuy wallito kadi jama on ɓuy wawugol humpitade ko honɗum wiyete séria l'islam ko atti kon fof haray hino moƴƴi yewten ko henɗum wiyete séria l'islam yiltito wonande no gasa jenti ɓen haray ko piiji laabuddaji ɗin jowi ka l'islam on ɗen e yewde l'islam on ko arani kon ko woni kon e hiwde ko henɗum no wiyete séria l'islam ko ɗum ɗo mi ɗuytay wowlugol arabu ngol ko hani kon sifa jendoji ni ɗo ko jentiɓe lam pular haray mi ettoto kala ko mi wawata ko wolde e pular hara mi wolali e haala goo haray ko ɗum ɗon ɓurata e moƴƴande gogo ko hitti kon hinamin kalfe ɗe mi jangata ɗen maago mabbinton kon fi an koko faamo ton kon min komi wowlata kon haray noon ko fulɓe woni e yewtude ko ɗum yeru o komi wawi tawata hara no wawi wonde e pular wallito waktu men o haray ko noon mi hutorta ko wiyete kon séria l'islamu ko doose wiyete régle e ñawoje ɗe allahu on sarƴini fii jiyaɓe makko ɓen fii yuɓɓugol
gurdam maɓɓe dina yanke je ɗan gurdam lahara ɗan e gurdam maɓɓe aduna yanke immorde e dewal ma dewe e huwodire e ko wona pijiɗo ɗo fii malal maɓɓe ngal ka aduna e ka lahara. So watti illa ko mi wi'i haray ko ñaawoje ɗe Allah sarƴini fii jiyaɓe makko ɓen fii yuɓɓangol ɓe gurdan aduna yanke janɗan e lahara yanke janɗan hella ka dewe e hella ka huwodire e ko wona sifa ɗiɗo piiji fii malal maɓɓe ngal ka aduna e lahara e hoore ñinnugol ɗinɗo e fee kadi nunɗal. Konguɗi hittuɗi ɗin ko mi yewti ɗo ko ñaawoje ɗon en andi ko sariyaji wallina. Ko hombo waɗi ɗi ko Allah ɗon en andi ko kanko woni sarƴinowo on e nulaɗo makko wiyete kon musharri. Ɗum ɗo waɗana jiyaɓe ɓen Allahu dali wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mi tagirali yimɓe ɓen e jinnaji ɗin sowona fii yoɓe rewa. Jono sariyaji waɗana ɗin ko fii jiyaɓe makko ɓen fii hen ɗum yuɓɓangol ɓe gurna maɓɓe ɗen ka aduna hella henno ka aduna wano no ɓe huwodirten ni honno huwodirten e piɗe misal min on miɗo yeeyude yeeyugol langol o ko goɗɗo arata sooda ɗum ɗon ko huwodiral jombugol ko ɗiɗo hawtitata dewgal waɗa ɗum ɗon kadi ko noone e huwodiral kawtal ɗum ɗon kadi ko huwodiral e yuɓɓana ɓe kadi ka dewe Allah o farli en horugol Allah on farli en juulugol on farli en zakkugol Allah on farli e men e moƴƴagol e kawtal sifa ɗiɗon piiji fof ko nooneji e huwodire hella ɗiɗo noon piiji fof ko henndun ɗiɗo piiji fof waɗanta ko fii malal yimɓe ɓen ka aduna e malal maɓɓe ngal ka lahar. Sen ƴetti e piide misal wano Allah on harmini ɓe harmingol ngol ɓeere heno jeeya ɗum renugol ko wiyete hakkille ɗen mo mara hakkille yi ko huwata joni no yo Allah on haɗuma yarugol ɓeere ɗum ɗon a haɗitike yarugol ɓeere a heɓe malal ka aduna angal fetugol ma bonugol hakkil huwa ko huwi ko a heɓe kadi malal lahara sabuna a ɗoftigi Allah mo wawma dandirde sabu noon natugol yiite. Sen ƴetti ko wiyete ko ñaawoje sariya ɗen eɗen wawi famude ɗon piiji ladan gomɗingol ngol Allah gomɗinal timmugal anda kadi wondema ko Allah on woni ko wurnata ko kanko woni ko mayata ko kanko kadi waɗi sariya mon e nder ɗum ɗon o hawtitinino fof fi hen ɗum e yo neɗɗanke hunnu aadi makko ndin hakkunde makko e Allah wondude e laɓɓingol wona noon kadi o totta koolaji yowaɗen e hoore makko hella Allah hella yimɓe ɓen. Sen daari sariya l'islam on sengo go ko dewe Allah ɗen sengo go kadi ko sariyaji ɗi o walli ɗin ɗatal ko tawata kon hiɗe wawi huwodirde hakkunde men no jeeya e sariyaji l'islamu ɗin wondema ɗin ɗon ko ka Allah ɗi wuri Allah on joni nulaɗo on qur'anare nden ko wanno noon kadi e haji ko wiyete kon sunna makko on ɗin ɗon piiji iwri hella ka Allah sengo hella ko iwri kon ka Allah e hero hella ko iwi kon ka nulaɗo ɗin ɗon ko sariya yankoji Allah yankeji ɗin ɗon goɗɗo wawata heɓɓitagol goɗɗum e nder majji ɗin ɗon sariyaji ko ɓuri kon dewe ɗen ko nder ɗo woni e wonde none go e huwodire. Si en daari hella ka huwodiral hakkunde bani adama e bani adama Allah on no accani en none go ko wiyete kon wallitagol ɗaɓɓita pihoy heƴƴita kon ko wiyete kon al ijtihad babul ijtihad hara ko piiji tinneteɗi ko ɗum ɗo wano e piide misal ko honno lanɗo toɗɗorte si piiji ɗin heyɗiti ko honno waɗirten ɗin ɗon sariyaji ko Allah on no wodi piiji gon to honno toɗɗorɗe lanɗo on ko hen won ñawoje e ko yoɓiti ɗon Allah on waɗi dose jane ɗen o acciti yimɓe ɓen haray e horeɓe julɓe ɓen e janguɓe ɓen yoɓe ɗaɓɓitu sariya se watti ila nelaɗo ɓaɓe qur'ana acci jippagol kono sahabaɓe amuɗo wondema hande kadi koko yoɓiti kon e lahara on
haray ko ɗum ɗo woni ko timmi ko yowiti kon aduna on ha joni julɓe no ha to jini ɓe moƴƴini khalifaɓe ɓen no kadi yuɓɓani yimɓe ɓen gurdan sariyaji maɓɓe ɗin joni noon fi en naatu e dambugal ko yewten kon daruraji ɗin joyi no woodi ko wiyete kon faandunde sariya l'islam o so yewtinane sariya l'islam on ko ñawoje ɗe Allah o waɗani ɗon jiyaɓe ɓen ko yowiti e ñawoje ko yowiti e dewal maɓɓe ngal e huwodire ɗen hakkunde maɓɓe haray ko be kadi yewten ko hen woni faandunde kan on sariya l'islam on Allah on tagi neɗɗanke faandunde nden ko fi yo on neɗɗanke rewmo o tellini sariya l'islam on e hoore neɗɗanke nulaɓe wonɓe ɓen arde ko yimɓe ɓe fewnu yimɓe ɓen e finde gongare ɗum ɗon notano haaju maɓɓe on hella maɓɓe e Allah e haaju maɓɓe on kadi e hella yimɓe ɓen e haaju maɓɓe on kadi e tagu yaasi on ngu ko ɗiɗo piiji tati neɗɗanke ɗum mari humondirande e tati laawol kisal ko laawol peewal hakkunde makko e Allah hakkunde makko e yimɓe ɓe wuuri ɓen e hakkunde makko e tagu yaasi on ngun ko wiyete environnement ɗin ɗon no fof ɗin ɗon piiji ɗo hato jini fof hande kadi ɗin ɗon koko fii ko malnatamo aduna e lahara ko noon Allah on tagiri neɗɗanke kanko tun o wawa wonde kanko tun Allah no tagiri mo noon ko aaden huwodirowo e hunde goo ɗum ɗon hiɗen andi jangoɓe dendiyankeyagal sociologie ilmul ijtima ɓe innayi al insanu ijtimaiyun bitabiihi neɗɗanke ko aaden dendiyankejo wondideteɗo ennom social de nature aaden wondideteɗo o wawa wonde kanko tun ko himo hato jini e piiji ko joni noon nde wonno ɗin ɗon e nder dental julɓe ɓen hande kadi Allah on ndaari ko wiyete kon nafoore maslaha fi renugol piiji hittuɗi ɗin ɗon noon piiji hittuɗi ɗi Allah on waɗi yo rene haray ko ɗi woni ko joƴƴinen ɗo e o kiikiiɗe men ɗo hande sen jangi yogay ayeje en ndaray ko wiyete kon maslaha ko ɗum no wiyete maslaha ko hunde tawata neɗɗo on no mari nafahum e mayre ko tawata woni nini ma on sey kono non ɗo ko l'islam on happata nafahum ko sen ƴetti e piide misal aden woɗɗo wujjude ko henno woni wujjande ko fiyo o jogito sen ndaari hella yiitere jogagol ngol heɓugol ngol e inne wujjugol no mari nafa kono sen ndaari hella wujjeteɗon ko kanko jeyi e inne wujjugol no wondi e lorra nden andi corruption wonɗon jonnude ko piyu nafa on woni wadde kono sen ndaari e nder hakkunde société on ngenaari en andi ko hunde bonde aw hande kadi ɗo maslaha on hina neɗɗanke on happata e wi'i sariya l'islam o ko Allah on waɗimo nelaɗo on kadi yottinimo en e men hande kadi maslaha ko l'islam o wi'i ko ɗum ɗo wiyete maslaha hina haray ko neɗɗanke na darata tun maslaha ko noon kadi ko wiyete kon alhusnu moƴƴugol ko l'islam o happata hunde nde hino moƴƴi hay si tawi en ka gite kono noon nafore neɗɗanke on ko Allah on waɗitamo hina fiyo nafumo kanko ko fiyo nafo en ene nde wawi darde ka alquran Allah on daali qul ta'alaw atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط
لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى an amigol kon walla woni yewtude ɗo ayeje maako are mi jangana on ko joomi mon harminani on kon ko wota on kafidumo hay e hunde se watti ila ɗon ko diina kan wa bil walidayni ihsana nene e baba kadi ko moƴƴagol e maɓɓe ɗon Allah on yewti ɗon ko wiyete kon fi jiidagol e fi jurriya wala taqtulu awladakum min imlaq wota on waru ɓiɓɓe mon ɓen sabu kulol basal e fe kulol basal nan wa iyahum woni ɓe arsikude ko menen woni ɓe arsikude ko wano noon kadi ko menen kadi arsikita on wono ono wo kamɓe o ko menen woni arsikude on haray ɗo kadi holli wondema Allah on harmini wargol wonki en kadi wowata en ɓatto pankareji wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ko zina none o ko woniri ko feeñi e ko suuɗi wata on tigi ɓatto wala taqtulu nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq wata on warru kadi wonki wo sona ko Allah sona hara ko e hoore gonga wonki ki Allah on harmini hanaka e memede dhalikum wassakum bihi la'allakum taqilun wo ko ɗiɗo woni ko wasi on no gasa jo on haqqilay si en daari ɗiɗo o inni wata kafidumo ha e hunde kafidugol Allah e goɗɗo ngo ko tooñ o wi'i kadi koye moƴƴo nene e baba moƴƴagol e nene e baba ko nafa jommum tigi ɗa artata ko kamɓe ne uma ko noone e irritanagol goɗɗo mo sabu mo wonɗa ko kanko woni sabu rewɗa e makko heɓuɗa gurdam hande kadi on ɗo ya moƴƴo e makko ko hunde mawde ko wonno kadi o haɗi kadi warugol ɓiɓɓe sabu basal o wolani ɗo ko kankadi woni arsikude ko kanko woni jondude ko medankorte ko sifa ɗiɗo fof o yetiki hen ɗo kadi tawi ɓatto ko wiyete kon zina ko wano noon kadi o inni en ka aya sakkitoro hunne etirɗe ɗen Allah on fawa wonki sowna ko kiɗumanni hunnugol etirde ko nafa kadi jama o en jangi waylu lil mutaffifin bone wodani ɓen ustoɓe ɗeɗo ayeje fof ko holli wondema haray l'islam on hino wondi fanunde nden tum hina rewgol Allah ngol tum kono noon sariya l'islam on no wondani kadi e nafore wonande bani adama hino jeeya e ɗiɗi yewtuden ɗo kadi sen ƴetti wano hella ka jawdi Allah on daali wala taqrabu malal yatimi accon hakke illa billati ahsan wata on ɓado dey jawdi alyatima siwona none no ɓuri e moƴƴirde tawata ina jogi alyatimajo amara feere ko ñamete ƴetta e jawdi makko ni ñamon yirwo ko wawi e newade o inne ngari wa awful kayla wal misana bil qist hunne etirɗe ɗen e pesirɗe ɗen no nunɗiri ɗum sowona ɗum kadi ko ñamugol jawle yimɓe ɓen no boniri sen ƴetti wano haqqille ɗen Allah on hino harmini wano yarugol beere e kala ko bonnata haqqi ɗiɗo piiji fof ko wondema diina list ko ka ari ko nafa neɗɗo on fiyo male ka aduna e ka lahara sen ƴetti ɗiɗo piiji fof haray ko hollata e wondema l'islam on hino arani piiji ladan fi renugol hunde ara nder nden ko hifdu din renugol diina kan hiwaka ɗimmere nden ko hifdul aql tammere nden
ko hifdul mal renugol jawdi ndin nayaɓere nden ko hifdul nafs renugol wonki e ko wanno kadi e hifdu nasl e renugol ko wiyete kon jurriya gungumol fi ko wiyete kon jiidi woɓɓe no hawtindira hakkunde on ɗon ko wiyete kon al ird dimu neɗɗo kun Allah ono takki noon woɓɓe ono takkidi ko ɗum ɓeynata ɗi jeego e limugol ngol ɗo ina wasitayi kono ɗi hikkodirno mi limiri haray ko ɗiɗo wiyete ɗi l'islamu on ma sharia l'islamu on arani kon fi renugol mi yiltito e majji go'o hifdu din renugol dina kan en arta e majji goto goto on hifdu nafs renugol wonki tammon hifdul aql renugol hakkil nayaɓon hifdu nasl renugol ko wiyete kon jiidi awil ard ma dimu jowabo on ko hifdul mal renugol jawdi ndin haray l'islamu on sharia l'islamu on fof koye ɗiɗo o jindata koye ɗiɗo o yewtata fi mum fi renugol ɗiɗo piiji sen ƴetti wano hifdu din kono wirten ɗon allahu on no reni dina ka allahu on dali wa ma khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun ɓe tagirali yimɓe ɓen e jinnaji ɗin sona yoɓe rewa ko ɗum allahu on haray fawi julɓe ɓen hande kadi rewgol mo fawi yimɓe ɓen tagore nden rewgol mo hande kadi ɗon allahu on hiwi kadi dina ka ko ɗum ɗon o daali wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyah jomima windi ñaawi jomima ñaawi wondema wota o rewmo dey wota o rew dey si wona kanko pet ɗo ko holli wondema haray ko wajibe hoore yimɓe ɓen wondema wota ɓe rew si wona allah allah on daali o yewti en ka qul huwa allah wondema qul huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad maaku on ko allahu on ko o gooto ko o fandorteɗo o jibinali o jibinaka yerujo wo laatanaki mo o inni e nokku aya wa ma umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu din ɓe yamiraka sona e ɓe rew allah ɓe laɓɓinanamo dina hunafa'a newika ɗiɗo piiji fof ko holli wondema haray allahu on hino rendi dina makko kan e nder allah on ko rendi dina makko kan kadi o fawi yimɓe ɓen natugol e makka natugol e dina kan kono noon hina goto doletake naade e makka ko silli kon sen ƴetti wano aya la ikraha fi din hina aya bortaɗo wano ceernoɓe goo wirata hay e goto hanaka dolede o naade ka dina l'islam la ikraha fi din haray dolugol goɗɗo naadamo ka dina ala kono noon si woni ha on tigi naati ka dina l'islam so on tigi yalti ɓen andi ko selli gon ka sare l'islamu haray on tigi ko yartodinɗo haray joddi mum ka dina l'islamu o wargol koyno on tigi wona haray warranede ko sabuna o bonni dina ka si o fewdo o natali na wajibi o nato ka l'islamu haɓugol mo natali ka dina l'islamu o lorra julɓe ɓen haray hana so on tigi noon naati o yalti hande kadi ceernoɓe ɓurɓen towde alluwal ino fottani haray on ɗon o yartodini ñawre makko o wargol ko ɗum ɗon kadi waɗɗini julɓe ɓen haɓugol kala sakkiɗo dina ka hande kadi haray on tigi ino hani dartede ko holli wondema haray sari al islamu on o ari no jeeya e mum kadi renugol dina kan haray ko ɗum ɗon yowiti e dina kan nden ko renugol wonki allah o wi'en e aya
wa man ahyaha faka annama ahyan jami'a. Goto o wurnuɗo wonki wooti hino wa'i wasi tawi ko yimɓe ɓen fow o wurniti. Ko wanno kadi mo wari wonki wooti hino wa'i wasi tawi ko yimɓe ɓen foppo onno o wari. Sari al islam on kadi abdi ayeje ɗo buy e hadisaji buy ko holli ma wonki hana ka e ittede. En janginane aya wala taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wota on waru ɓiɓɓe mon ɓen sabu kulol basal ko men woni ɓe arsikude ɗo ko haray Allah no harmini warugol wonki. O inni en kadi onno o wi en kadi e aya onno inni en aya kadi wala taqrabu al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Wata on waru dey wonki ki Allah on harmini warugol so wona de haray no wodi ko ki faggiti. Se ndaariɗa ko wonde may mo harmini warugol wonki ittugol wonki kono noon so wona hara ko woɗɗum ki waɗi. Hadise on ko wi'en wo wonde ma sellata warugol julɗo ƴiƴa makko ne hino harmi so wona hara ko wonki ittirte wonki ma hara ko resuɗo waɗɗo cina ma aden sertuɗo yimɓe ɓe o yartindini o acciti diina kan. On ɗen hadise ɗen andi aray ko hadise selluɗo. Ɗiɗo piiji fof Allah on harminiri ɗiɗo warugol wonki itta wonki. Ko wana non kadi ka renugol wonki Allah on dali wa lakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Hey, ino wodani on e yottigal e fe wargo gurda kono yo jomiraɓe haqqillaji. O aya ɗo ko aya mo hanɗo miijitade. O inni wo hiɗon mari gurdan e nder yottigu. Joni noon si goɗɗo wari o wartama hiɗe wawi yiwde ɗon gurdan oye ko yimɓe ɗiɗo maayi aray gurdan heɓaki on o inni wo hiɗe mari nder ton gurdan. Watte yilla kadi o inni ya ulil albab kono yo jomiraɓe haqqillaji ko wonɓe yewta ko marɓe haqqil naɓe maraɓe haqqil. Ayon ko aya labaɗo ko non heɓirte gurdan e nder warugol warɗo. Joni yimɓe ɗiɗo futike awaɗa o wari en nangi kadi warɗon kadi en wartike mo. Joni no ko onno heɓirte gurdan ko gurdan jama luttuɗon hande kadi hiwa ko sabuna si goɗɗo wari himo andi o memetake mo kala waray. Joni non kala anduɗo waray si wari warete onno yiɗa yidugol e mayde de hara koye faale makko. Hande kadi wartugol waritagol waruɗo hiwa e gurdan jama luttuɗon ko holli wondema hande kadi haray ɓe wuuri. Waɗay no buy men ɗo no acca boneji ɗo buy goɗɗum no hara ko kulol Allah walilal hamd. No wodi woɓɓe ko kadi hara ko piihugo no andi no wodi ko yagginta ko ɗum ɗon waɗi mo kala ƴettata fayda kon goɗɗo ma wara goɗɗo si sari ala ko wondema si en wartike warɗo hande kadi en hiwi gurna luttuɓe ɓen mo kala susata waddi ɗum ɗo. Ngoya sengo o inni ya ulil albab kono yo jomiraɓe haqqilla kono ko jomiraɓe haqqille ɓe yewta. Hiɗen ƴe sa'i hande leyɗe buy ko wi'ata warɗo wartetake. En andi aya on ko jomiraɓe haqqille yewti. ɓen ɗon hande kadi ko onto waɗetemɓe ko wonde mayna kamɓe yewta aya on ko anduɓe ɓen warugol warɗo hino woɗi hiwgol wonki ko ɓen ɗon wawata famude aya on. Haray ko hunde labande e none aya on non soggira noon a sikkayma ko wondema ñande go woɓɓe go arɓe ɓurɓe ɓen marde doole. Hande kadi se ndar wonɗo leydi ka wonɗen ɗo leydi ka woni ɓe monɗo ɗini Belgique ma France ma nokkili boy haray no wi'e warɗo hana e warti. Kono sen ƴetti on ɗon sariya wono Arabie Saoudite ko on ɗon wona ñinnede
kono hiɗen ɓuri tañinade no jeeya e piiji boyi ko tawi himo lutti ɗon tawde leydi ardini ni ɗo hande ko kamɓe no e jeeya e cae goo e ma haray ɓenɗon ɓe waray ko wiyete kon warɗo ɗum ko États-Unis woni komi faandi e ɗon e wawi faamude wondema l'islam on hino hiwi wonki neɗɗo ko himo hiwi no jeeya e fannude sare l'islam on hiwugol wonki hiɗe wawi kadi hande kadi ƴettude e ko hikkotoɗon kon kadi hifdul aql renugol haqqil hino jeeya e sare l'islam on kadi ko faandi kon renugol hakkille ɗen hara hakkille ɗen yeebaka Allah on dali ko honɗum o reniri hakkil gogo o inni yo hakkiki jangu aya atti noon jippade ka qur'ana jangu ko gandal ɓuri wawde renugol haqqil nokkugo o yewti en kadi wala taqufu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana mas'ula wata adaro yewta ma humpita ma wata adarano hunde ko gandal ma huɓidaki wata a naatu e muradu ndo a humpitaki ko pellet nande ɗen e gite ɗen ɗiɗe ɗen e ɓernde ɗen ɗiɗo piiji fof ko landitete si en ƴetti o aya ɗo koyno o aya ɗo humpitata en ko wondema ko piiji naadirɗi ɗin gandal ma faamu e neɗɗo eɗen andi hiɗen mari piiji soyirɗi ɗin joyi piiji soyirɗi ɗin joyi ɗum hiɗen janga ɗum ka science ma ka gande hiɗen mari yiɓugol mettugol lunnagol e memugol e nanugol ko men tagum al hawasul khamsa mako les 5 organes de sens piiji soyirɗi ɗi sen ƴetti aya o inni nanɗe e gite e ɓernde qur'an o ko ɓuri ko so falama hutorde haqqil ko alfuado o hutorta ko ɗum woɓɓe inna fondo ka pular so inni fondo no wawi wonde ɓernde e miijo ngon so ƴetti qalbe no wawi wonde ka ƴiƴan ɗan tummodirta ɗon ko wiyete kon ɓernde nden le cœur ka ƴiƴan ɗan fottata ɗon ɗumanne kono qur'an on mo hutora alfuad hara ko faamu o faandi ma hakkille ɗen o wondema ko ɗiɗo piiji tati on nadirta nanugol e yiɓugol faama o hutoranen ɗiɗo piiji ko wondema ko ɗiɗo wete nadirɗi ɗin faamu siɗe watta illa aaden bunɗo no wawi faamude aaden paho hino wawi haɗude ɗengal ngal ko ɓuri kon bunɗo ino wodi bumɓe marɓe hakkille buy kono a ɗuɗa yiwde paho faamudirteɗo ko sabuna si noppiɗi memama hande kadi ko nadirte kon haray hino faami joni noon ayje ɗen o reɗini e nokkeli buy jangugol reena wonkiki e sengo go kadi o ɓanginani en e ayeje buy e hadisaji buy ko woɗɗa ko bonnata onno ko bonnata hakkil hino e mum wano beere o harminani en yarugol beere o harminani en kala ko bonnata hakkil sifa ɗin ɗon piiji fof e ko holli wondema diina l'islamu kan ko ka arani ko fi renugol naforeji bani adama ɗin haray ina yo on tigi hutorɗiɗo piiji o yebaɗi sen ƴiwi ka renugol ko wiyete kon hakkil hiɗe wawi arande kadi ko wiyete kon renugol wano jawdi si en nani nane ko wi kon o wondema ko kanko arsikata l'islam on no jeeya ɗuma o yamiri julɓe ɓen yoɓe ittu zakka yamirgol julɓe ittugol zakka hino
pihungo hino wawi famede ɗon bu'e men inna e wondema julɗo aduna ko kaso julɗo gomɗinɗo aljanna kefeero on hadise mo hara mo selli kono ko famirte ko wondema koye julɗo terto ɗaɓɓugol aduna o wona dongal goɗɗo goo oho ko wondema julɗo sakkeni nde heɓiɗo nde wo yo wawu muññagol nde kono noon Allah fawata julɓe ɓen yoɓe ittu zakka o fawa o hara o yetoɓe kadi ɓe fof ɓe woni wasiɗuɓe la Allah on gali wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba o dagini ngeygu o harmini riba ko holli wondema julɓe ɓen no wawi yeyude o fawi ɓe zakka النبي صلى الله عليه وسلم ماكي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف gomɗinɗo kelɗuɗo hino moƴƴi ɓuri gomɗinɗo jasuɗo kasakkitori o ɓeɗiɗo noon moƴƴeron e maɓɓe dolnugol ngol ɗo hina wawugol ngol daragol piiride nelaɗo maki on sallallahu alayhi wa sallam ko woni wiyetegol honno laysa sadidu onno aaden tiiɗuɗo wakkiliɗo hina wawɗo cippire ko woni ko wawɗo jogagol hoore mum sa'i ko wiyete kon on tigi o muni laysa shadidu bisira innama shadidu man yamliku nafsahu indal ghadab sen faami ɗo tiiɗugol ngol ɗo ko wawgo gongo jogitagol hoore ma awa al mu'minul qawiyu ɗo julɗo gomɗino ko julɗo marɗo gandal haray ngal wawi ko julɗo marɗo jawti ko julɗo marɗo laamu ko julɗo wawɗo fewjude haray na fewjotoɗe e hoore mum ko ɗum ɗon woni faanda wo ko on no ɓuri moƴƴude e yiɗede ka Allah joni noon julɗo ɗaɓɓoɗo faggitiɗo haray mo moƴƴi ka Allah ɓuri julɗo okkorteɗo se wattila ɗi haajuji ɗe nangeten ɗo fof se dummodiri ko ɓuri kon haray no landi jawti si tawi no en fof ko e waasi ɗuɓe haajuji men ɗi sottata julɓe ɓen hannde so yii hiɓe yurmi ko piiji boyi hina e juuɗe haray ko ɗum Allah on yamiri en o newnani en yen ɗaɓɓu kono noon kadi o reeni kadi jawdi ni Allah on dali wala tubadhir tabdhira wotta a funsu e funsande yeeɓayde ko wiyete kon funsugol ko sakidugol ɗokkugo o yamiri en yeya okkitir hara e wuddirade kono noon aya jonnu fof joɗora wulla kono noon aya saɗo kadi hara yimɓe ɓen felete o innen kadi wa aati dhal qurba haqqa jonnitu jomirawo ɓaddodiral en ɗan haqqe makko si hiɗa mari ko yaa jonnituɓe haqqe maɓɓe on ina wondema siɓɓe maɓe hay siɓe moƴƴaki e ma l'islam on ko yamiri ko ya jonnitu haqqe maɓɓe on haray ɗum ɗo fof ko holli wondema dina l'islamu kan ko ka arani kadi ko renugol jawle ɗe en jangi ɗo nani kadi aya holluɗo wondema wota jawle alyatima ɗen hara ko e hoore tooñe wala taqrabu mala alyatimi illa billati hi ahsan wata on ɓadordey e feeñ jawle alyatima ɗen sona no ɓuri e moƴƴirde ɗum ɗo fof ɗugol bonnugol jawdi renugol noon jawdi ndin o wallini ɗon kadi saria gomo wujji e jungo ngon taƴe o wi assariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma gujjo gorko gujjo e debbo gujjo haray kamɓe ɗon ɗiɗo si tawi tabiti guyka maɓɓe kan haray ko yon taƴu juuɗe maɓɓe ɗe o reniri jawdi ndin taƴugo julde no jungo wujjowo si yoni dinaro haray ko ɗum ɗo yowiti e ko wiyete kon renugol jawdi e toɓɓe ɗe aranten ɗen haray en yewti ɗo renugol dina yewti renugol haqqil en yewti renugol jawdi ɗo ko wannen arande kadi ko renugol ko wiyete kon jurriya
hino jeeya ko Allah on faandi e hoore leydi ndin ko wiyete kon wurnitugol on ko Allah on faandi kon ko wurnitugol leydi ni ko ɗum himo haɗi bonnugol jiidi mo handi kadi mo harmini kadi bonnugol ko wiyete kon remuru e kala ko wiyete kon geygol ɗum ɗo fof Allah on dari on Allah on yeeti en ɗo wa bil walidayni ihsana ko moƴƴagol nene e ko holli wondema haala kan ɗon ko wondema mo kala e men hino wawi ɗonno mo kala e men hino mari nene e baba ko sabu jiidi ndin waɗata si tawa ɓiɗɗo hino heɓo o yamiɗen ƴettugol o kien kadi ɓiɓɓe e hoore ɗum kadi haray o reyni ko wiyete kon zurriya o inni en wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wota on ɓatto dey jeeno wo haray ɗum laatike pankare bakkatu mawɗo ko wanno noon kadi haray ɗum ɗon boni ɗatal haɗugol ngol jina ko noon o udditi dambugal goo ko wiyete kon haray jiidagol jombidira no haniri noon hara mo kala hino andi baba mum e nene mum e bappa mum e kawu mum sen ƴetti wano baali ɗin gooti anda kawu ngiya gooti anda yaye ngiya gooti anda bappa ngiya o yuɓɓini ɓeygure nden o newni newgal o harmini zina o waɗi harminiri zina honɗum hande kadi kala waɗɗo zina si tawi on tigi o jombama o jombaka ma o jombali o hellifama woni ko ɓenta kon zina ko naatugol tewu adamayankejo on teral andagal ngal e nder tewu adamayankejo hara ko alda e dewgal few hara alda e dewgal si tawi subano woodi haray hande kadi wiyetake ko wiyete kon on zina o harmini ɗum noon o waɗi ɓen ɗon hande kadi si tawi goɗɗe maɓɓe ɓe jiɗo noon ɓe resali ma goɗɗe maɓɓe resali foccede sawru temedere ko ɗum ari ka suratu nur si tawi ko ƴettuɓe ma goɗɗe maɓɓe no ƴetti haray ko rajmugol woni ko on tigi e waɗete e nder ɗum ɗon mi inno nane haray no woodi takkidayɓe ɗon hara ɗi wonali jeego ɗiɗi ɗon ko wiyete kon al ird ko wiyete kon dimu on tigi ngun neɗɗankaku e neɗɗon nelaɗo maki man utila duna malihi fa huwa shahid wa man utila duna irdi fa huwa shahid kala waraɗo himo faddade fi jawdi makko nin haray ko shahidi o yani kala kadi faddaɗo kala kadi waraɗo tawata hara ko dimu makko ngun o woni hiwde haray ko o haray kadi ko shahidi o yani kono wiyete renugol ird hiɗen andi ka dinal islam hino harmi ko wiyete kon tukkugol yimɓe ɓen tukkugol yimɓe ɓen ko toñugol ɓe tentinino hara ko yimɓe fewɓe on tigi inna on tigi waɗi jina l'islam on hino reeni himo harmini jina kono kadi himo reeni yimɓe ɓen ko ɗum ɗon kadi o harmini tukkugol yimɓe ɓen si tawi goɗɗo waɗi jina l'islam on no warrino ko seedeɓe nayo heɓo ɓen ɗon noon fof kadi hara ɓe haldana e on ɗon noon ɓe inna kadi honɗum ɓe yii karambol e tindore na innugol tum ɓe yii ɓe ɓorti mano hiɓe jokkodiri min tañƴiniki ɓe hiɓe wondi si tawi tatoɓe yii no woniri noon nayaɓo on o wawali seeditade noon o inni no mi tawi ɓe ɓorti hande kadi sariya on ɓeeɗa ɓe yeddi hande kadi sariya on hino waɗi ɓeeɗa mo kala yo focce sawru 50 amma noon taƴugol tun liɓa ko sifa ɗin ɗon piji fof haray sariya on ko wiyete ɗon tukkugol goɗɗe men no wawi yawitade ɗum ɗo muradu tendi noon e jamanu ka wonɗen ɗo ko subahama sifa ɗin ɗo noni tun moƴƴina haala kan
yowa e on tigi. L'islam on nde tawno sariya zina on ko muradu tiɗundu o waɗi honɗum o waɗi kadi none ka tawata yimɓe ɓen hino wawi dande. E piɗe misal si goɗɗo tukkiɗo joni goɗɗo e fijina o on none ɗon hino wawa wonde hara ko mone e on none ɗon ko wondema hara o fawi o ya foccede temedere ma o ko fiɗede ha maya. Ko ɗum ɗo waɗi si tawi dambugal ngal udditaka ko seedeɓe ɓe nayo ma ɓe timma ma on tigi o irrito ma mande e zina yalta wano reetu kada hara kadi subha kadi fus ala e dow leede. Ko ɗum ɗon haray l'islam on ndaari tawi dimu neɗɗo ngun kadi haray hino hani hiwede. Sen ƴetti toñirgo goɗɗo sifa ɗin on piiji ɗa wawi addande mo ko wiyete kon sattende wonkiyankere probléme psychologique mo kala si yalti hino yiɗi hara huwodira yimɓe ɓen e neddungal ka takkiduɗa e on tigi e ɗum ɗo wo haray hande kadi ko none e bonnugol inde makko. Ɗum ɗon ko feere ɗimmunu kadi a bonni e fee yimɓe makko ɓe ko wana noon kadi a bonni e sa'i aroyowo. Ko ɗum ɗo waɗi si tawi l'islam o waɗi ɗum ɗon kadi ko foccegol o waɗi kadi noneji no ɗin ɗon piiji tabitata. Haray hakkunde men on yimɓe ɓen hino yawni e sifa ɗin ɗon piiji kono wonde ɗen barminanɗe ɗon hino tiiɗi wonde ɓuri ko goɗɗo barminta goɗɗo e ka yaasi. Ko ɗum noon haray l'islam on harmini sifa ɗin ɗon piiji ka l'islam haray jama on fof hino hani ekkitade yewtore ƴettirte sa yi'i bone ko honno kadi fillitorta e eɗen andi kadi ɗatal no wodi kadi ko wiyete kon surrugol onno julɗo. Si tawi on tigi wawata hande kadi sa wulitiki kalmami on ko ɓe heɓa seede ɓe nayo ma ɓeya ɓe irrito ma si wona ɗum ko an hani e foccede. Haray nanigol tum mi sikkitike kaari e kaari no wondi sifa ɗin ɗon piiji haray on tigi hino hani ko wiyete kon ne'ede fi kala ene monde tiers monde on ko wiyete ko al alamu thalith aduna tataɓon ko peyji ɗi hettaki ɗin goɗɗo ko barminta goɗɗo hina hay e hunde sika ka leyɗe ka wonɗe nga hiɗa wawi wullitade hoore on tigi hande kadi laamu ngu no wawi ukkade hakkunde mon ko ɓuri kon ɓe on tigi yo yoɓitoya batte ko bonnimo ko inde hino jeeya e mum kadi ñande goo hari sahabaɓe no jooɗi goɗɗo go wi'i min ko yettude Allah baba an jeenata. On say sahabaɓe ɗon ɓe yeddutiri woɓɓe ma ɓe inni oɗo ko fi be makko o wowli ko haala moƴƴa wowli woɓɓe go inni o ko woɓɓe go tukki wono e seeɗa ɓe landi seydna Umar ni foccemo ko woɓɓe o tukki ɗin piiji fof hakkunde men wonti hani julɗon e sifa on ɗon noone si a daroto hara ko fi moƴƴingol hara hina fi aybingol yimɓe ɓen hakkunde yimɓe ɓen ko sifa ɗiɗo piiji ko sariya on wullitete e hoore mum ma noone e moƴƴingol wowlirta wano bayanaji men ɗima e nokkure tumbere men buy ko ɓuri kon buy e men arnayi yimɓe sa tummodiri andi e piide misal woɓɓe hino jombidiri haala hino jokki ara lando fi tun yo ande ko kaari yondigi fellitu haray ko noone e bakkatu ɗum ɗo kadi holla wondema ko hiwgol bomɓe ɓe ko l'islam on woni ko waɗi kon jokkuɓe ɓen ko boni yo Allah ittuɓe e mu'um kono si tawi hara aaden ko feññinorɗo bone kanko tigi o wola e wondema mo waddi ɗiɗo piiji hande kadi o renetake irdu makko ɗum ɗo ko aaden ko wiyete kon fewuɗo ma tañƴiɗano hino feewi ko piiji honno haray yewtugol e hoore makko hino harmi sowona seedeɓe timmuɓe no l'islam o wi'iri noon hanire sowona ɗum ko jooma haala kan hani ne'ede amma feññinorɗo bone on a yidemo e bomɓe ɓe o wowlay haray o mara ko wiyete haqqe renede irdu mum haray ko piiji hanuɗi
wattugo ko yimɓe ɓe innatama kaari e kaari yimɓe jombidiri laaɓa enen e ñaamay ɗin ɗon piiji ko ɓuri kon Allah on fawa en ɗi tindinino sa an jombiniri ɓe ina an kadi mari woni wali maɓɓe amma noon ya aru wowlanaɓe laaɓanaɓe mamo anduɗa hino dagi kono ya wonu e hakkude yimɓe ɓen ka hewtuɗa o wowla fi maɓɓe wirtugol ɓe e haray ko hunde harmude e si tawi ka nokku e sariya hino hani ka on tigi noddite o landite si o heɓali seedeɓe sariya on hino rewi e hoore makko ka hifzu en gayni ɗin ɗon haray ko wonɗen arande kadi mi ɓure tañƴinade en yewti ko hifzul mal en yewti hifzul nasl e al ird en yewti kadi e hifzu al aql en yewti kadi e hifzu din en yewti kadi hifzu nafs ko ɗiɗo piiji woni ko haray ko mandi tutuɗen e yewtere men nden ɗo wondema sharia l'islam on ko arani ko waɗugol sariyaji ɗin ñaawoje ɗen hakkunde neɗɗo e joomi makko hella e dewal hakkunde neɗɗo e mo wuri e ɓe wuridi ɓen hakkunde neɗɗo e tagu yasiwgo l'islam on sharia l'islam on fii yo neɗɗanke male aduna e lahara himo reeni piiji joyi ɗin ɗon piiji joyi hino e mum reenugol diina kan o yamiri on tagoto forcé naata e makka kono so ndi naati o yaltata o yamiri julɓe ɓen haɓugol kala yaltuɗo e makka ma dartiɗo ka reenu wonki o yamiri o newni jiidagol o yarmi o harmini ittugol wonki ko alda e wonkigo o reeni kadi jawdi ndin o newni ɗaɓɓugol jawdi o harmini ɗaɓɓugol bonnugol jawdi e wujjugol ndi kala no ndi yeɓorta o newni o reeni kadi jiidi e dimu neɗɗo o newni jombugol o harmini jeenugol o harmini kadi bonnugol inde goɗɗo fi fadande bonnude tun ko ɗum on o waɗi foccugol 80 wonande tukkuɗo goɗɗo ko yowiti e zina ko sifa ɗiɗo haray wonɗen ko yewtuden ɗo ɗum ɗo noon siɗa yewtude fi maqasidi sharia fandude l'islamu nden haray hiɗen andi no woodi ceernojo jano udditanɗo e ngal ɗo dambugal ɗum ko Shatibi ka makko on haray ne nder deftere makko nden gasa woɓɓe jangi almuwafaqat ko deftere moƴƴude fi ngal ɗo dambugal kanko digro wi faqad ittafaqatil umma bal sa'irul milali ala anna sharia wudiat lil muhafadati ala daruriyatil khamsa wa hiya ad-din wan nafs wan nasl wal mal wal aql Cheikh Shatibi o wondema mofte ɗen fof woko wuritode diinaji ɗin fof ɗi fotti e renugol haray labuddaji ɗin jowi ka diina l'islam diina kan e wonki kin e gengol ngol e jawdi ndi e haqqille ɗe haray se ƴetti wano alwasaya al ashra les commandements de Dieu ko wiyete kon wasiyiji ɗin jowi ko sifa ɗiɗo tawete nder ton ɗum ɗon ko diina annasaraka haray kadi imamul Ghazali ko gando kadi jano kanko kadi himo yewti e sifa ɗum ɗo o wi wa maqsudu shar'i min al khalqi 5 ko sharia on fandani kon yimɓe ɓen ko piiji joyi wa huwa an yahfada alayhim dinahum wa nafsahum wa aqlahum wa naslahum wa malahum ko fi Allah on reeno yimɓe ɓen ka diina ɓe e renana ɓe diina maɓɓe kan e wonkiji maɓɓe ɗin e haqqille maɓɓe ɗen ko wana noon kadi e geyngol maɓɓe ngol jiidi ndin e maɓɓe ngun e jawde maɓɓe ɗe no gasara woodi ko mi ɓeydi on haray miɗo darowa ɗo no gasara woɓɓe mon no mari landel aray dammugal ngal hino udditi ceernoɓe kadi wonɓe nder ga hino wawi wallitade ko hunde nde anduɗen nden jaaboɗen hunde nden andaɗen kadi haray joni tanen Allah e nulaɗo makko on ɓeyden e ɗaɓɓitugol haray ko wasodirten diina kan ko Allahu on jeyka en fof ko en wakkilo faamen ka nun ɗen hakkunde men
e joomi men nunɗen hakkunde men e wonki men nunɗen hakkunde men e yimɓe luttuɓe ɓe. Julɗo hana darade fi yeɓugol timu julɗo. Julɗo hana darade fi ittugol wonki ɗimmo mum. Julɗo hana darade ha jawdi ko yeɓo. Julɗo hana darade fi tun kaari no mettanmi waɗamo piiji ɗin fof. Haray dina men l'islamu kan ko Allah wona rewede. Allah no sino rewede ko kanko. Bani adama hiɗo wawa añidirde hakkunde mo. Kono ko piiji wattante ɗi illa. Kala memuɗo sifa ɗiɗo piiji yo fammu haray kanko e Allah ɓe naati e hawre. Haray mo kala yo rento e kun goɗɗo e wonki goɗɗo. Ko ɗum ɗon haray woni ko wasodirɗen. Mi sakkitora hikmawol goɗɗo go ko wi wonko sendidiri aadem bonɗo e moƴƴo. Aadem bonɗon o yeɓay o ittay jama on fof sadaka fi kanko tuyi o wuuro. Aadem moƴƴo on o itta hoore makko sadaka fi yo luttuɓe ɓen wuuro. Haray mi daro wano ɗo. Haray wassalamu aleykum wa rahmatullahi. Naam ustaz en waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Modi machallahu on jarama albarka buy min weltike fota min torki Allah yo Allah lan ɗum weltana on waɗana on ka bandake mo ñande woni jawde ɓiɗɗo nafata. Allahu laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.